Unajua, kuna mambo 10 ambayo wazazi wako hawakuwahi kukwambia. Kitu cha kwanza uliofanya walie sana, si mara moja, mara nyingi, kwa furaha, kwa uchungu, na hata kwa upendo. Kitu cha pili, walitamani sana kile kipande cha mwisho cha keki, lakini walikuachia wewe bila hata neno. Kitu cha tatu, iliwaumiza sana kila mara ulipokuwa wakosa heshima, lakini walinyamaza, wakajua wewe bado unajifunza. Jambo la 4, waliomba sana kwa ajili yako, usiku na mchana, kimya kimya. Kitu cha 5, wanajua hawajakamilika, lakini walijitahidi kwa kila kitu, ili mradi na wewe upate kile unachotaka. Jambo la 6, machozi yako yaliwavunja moyo wao, ila walikumbatia maumivu hayo kwa upendo. Jambo la 7, walikosa usingizi, wakikuangalia tu ikiwa wewe umelala, wakihakikisha kuwa uko salama. Jambo la 8, kila ulipokuwa unakumbatia, walihisi furaha isiyoelezeka. Walijua bado wanakupenda zaidi ya maisha yao. Jambo la 9, walikuweka mbele ya mahitaji yao ya kila mara, wakijinyima ili wewe upate. Jambo la 10, wako tayari kurudia yote tena na tena, hii yote kwa ajili yako. Kwa hiyo waheshimu, wapende na uombe, kwa sababu wazazi wako ndio zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.